Assam University Diphu campus atumpen aning convention freshers meet kipadu ponason thak-thaksi pining lethot pining aning kanstame sarsing tiron langkung habe sports complex along Assam University Diphu campus students atumpen ingdeng circuit general freshers kam social meet kipadu po Lasom si Assam University Diphu campus students atumpen general freshers kam social meet kipadu ponahut aluhiaman pen kachetongdun Karbilong Thomas Council Education ni Richard Toby, Padmasri Dhaneswar Inti, Assam University Diphu Campus Pro Vice Chancellor Sivasis Biswas, Diphu Medical College Principal Dr. Sumitra Hagjer Lapen, College Department HOD Tumpen Danglok Pinangan Kithik Dingatum Chitong Dunanti. Lapen halapu Assam University Diphu Campus Students Tumpen Tame, Pinang Kilun Kikan Lapen Ritmon Chingdi Pen Chenglok, Pinang Anasan Paklangpo. Assam University Diphu campus take Karbiang long pen nong nam kachithangklong a college lasi Assam University Diphu campus along ke charli au sumartum non ke pinang an arling kithi mandun la pen kithe kirya bang thi bang tum tame ladak tum pinang an tulo bang sojok ni tum Karbiang long karbia khi tum tame ke charli hin pinang an dolo la pena kapre ka jati tumta ladak Assam University Diphu campus along nang chari dunlong la pen ke the keria tumta do piklu pusi Karbilong Thomas Council Education ni Richard Toby pen ningji po social meet Assam University Diphu campus student union program Diphu no dan langsung habe multi-purpose ini ngaro no penanganan student atau versus apel kami ingin cetok no itu masih apa di Indonesia itu apel itu Hagjer Diphu Medical College Principal ini ngaro versus itu apel dak student union atau macam presiden dan general secretary itu grup itu ini kalau soal orang invite Lapen Assam University Diphu campus Students Union atumpen stame lapusan General Freshers kam social meet ki padu ponohut nang kachitong dun Karbilong Thomas Council Richard Toby Padmasri Dhaneswar Inti Pro Vice Chancellor Sivasis Biswas Diphu Medical College Principal Dr. Sumitra Hagjer Atumaphan AUDCS Amepu Joel Crow Lapen Kong Chunbang Songsar Rong Hang Tumpen Kachuro Pajirpo ini tum along nang chitong don chief guest labang ke akhai sir Richard Toby EM Karbilong Thomas Council Education in charge lapen special guest labang ke ilitum Padmasari Awardee sir Dhaneswar Inti lapen guest honor labang ke ilitum akhai P ma'am Sumitra Hagjer principal cum superintendent of Diphu Medical College Hospital lasi pini ilitum ladak program ke host labang ke ason keli lita to kai pop stamil an gini tum bori pon lo athemani de tum stamil elected stamil an ke akor ke do da karilang tum samen men ke claim masi son honi keli li to ko kai lasi dak ke bang freshers lo na dun tum an ni mari mate porting je mate je project tum mas stamil na tum pas stamil apransi dia cho hang lo lasi ni tum ningarong lo je ni tum lo na chitong dun satu kapasiti me isi man ke do side mate academian side asi academian me chutong polatian ini tum student pan sitame isi awar side do jalang litum lam jumi alam litum mana thampon lo apen commission alang apen kosong si litum akhai mate ini tum student atum kaching thur manji mate ke claim pan dia kaman sitame litum han thampon lo asi alang litum mana churo lo apen ke dak nang chutong don freshers do seniors do alang litum stamina charapun oron tem dam pamika pen ini tum non public meeting ba ganitong check on erlo kasi non la nitum half an hours bate 1 hours back nitum isi break pidala pi bang bang nitum ange cultural bang pancing po Lapen halapu ajo por phai pli pen lun ka namalin stame padupon lo la sohud aluhi aman pen kachitong dun KSC Kongchun bang Sunil Toby KFS Amepu Dilibe Hingchong Kiso Professor Assistant Professor Academic Dean DSW former AUDCSU KSE tumpen danglok pinangan kithigding atum chitong dununti Lun kan malina hud Raj Lakshmi and the band The Redeemer band lapen kapre katumaphan kachup hapona tengpen chitong dunsi Lun kan malin along RDPD News report Karbilong Live